tsona ditjhelete tsa mafutsanana tseo ke di bua go e jwalo hore e be ka hara matsoho a nepahetseng. Jwale bothata bo teng hape bo re bo boneng ha e kwano ke ba dikgwebo tsa malapa, family businesses. Moo ntate mogolwana tla ba re nna kgwebo ena ka ke sebeditse ka thata hore ke be boemong mona. Jwale ke ba re ha e se le boemong mona ba ke tlotla ke dumella batho ba bang hore ba kene ba tlo ja fela ba se ba batho ba nyola ba kene fela bana ha ba kena hore ho bona a tlisa tjhelete ko fe diabo tse itseng. Ka tsela eno o kgona go shebe di-risk tsa kgwebo e jwalo le batho ba bang o se mong, mme o e fa bophelo bo sa feleng hore e tlere le ka ntle ho wena e jwalo e tlenne e dule e phela e le teng e phelela Basotho o tlang wa hao o tlo nna o ne molemo hangata dikgwebo tsa Basotho ha le mona o tla fumana hore ha ba ile ba di qala jwalo ha motho ntate Modimo a sa entse le ka hore e ba o mo bitsetsa ho yena e jwalo kgwebo e jwalo e masala morao. ho tsamaile ka senotlolo re tla etsa jwang? I can make it on seema hare se dilang se le teng ba se tseng ka morao ho wena bana ba hao le dikgolo tsa hao le bohle ba hao e nne ba salle ke ba salle ntse ba phedisa o tlameha o e kopanele le batho ba bang ha e batla le boemong bo jwalo le batle le tsebo ho thusana hore le tsamaisang ho tla dula e ntse e le teng bohlale ha o haele ntlwana le ha ile ra kopanya dihlooho re tla etsa ntho e betere ho feta eo nka e etsang ke le mong. Mme ke sona sepheo tate sa bana ba rona ke dikgolo tsa bona ka ho sa feleng. Ke batla ho di bona ha e mona ntate ha o ka ba hlokomela dikgwebo tse teng monana e tle be le dikgwebo tseo di hlahang South Africa kwana mohlala kapa dinaheng tse ding. Mme e ba tsona tse etsang kgwebo monana moruo wa naha ena tsamaela bana ba entse kgwebo monana ba patala dividends ho bane ba tsetetseng tjhelete mona. Athe ha e ne ba dikgwebo tsa rona tse di tsetetseng tsona moruo ona o tetemang o batla o le holenyana ka hore moruo ono o mo tla dula ka rona ha ka mona go feta hore o nno na tsona le tsona di dumelletswe gore di ka ngodisa diabo mo kgwebo tsa batsetedi ba tswang ka ntle kapa molao o tsamaya jwang ha se ho bolela hore ka ho ba re batla ka hae mona tsele tse hlahang ka ntle tsona di ke tsa etse hlentse re batla ho le tsona di tle di ngodise di sebetse le rona ntse le hona hore re fe Basotho monyetla wa hore ba be le diabo tsa dikgwebo tseno tseo ka di bitsang di-multinationals tse fumanehang bophara toro ya rona ke ho bona tse ding tsa dikgwebo tse kgolo tse kgolo mohlala fela ha ke no di bitsa ka mabitso mohlala fela ka di-company tse kgolo tsena tsa technology kapa mohlala tsona tse etsang di-cellphone tsena tse re buang ka tsona tse kgolo haholo lefatsheng. Ke a utlwa taba e o so ka inahanela he kapa wa utlwa hore ne tla go molemo mo kae ha se ka ba le company ya mofuta o jwalo le ena jwale e fa Basotho monyetla wa hore re ka diabo tsena tsa rona jwale tle ha ntse re etsa di-profit re nne re lefe jwalo jwalo ke ka ba molemo o moholo ka ntle ho mono di re fa monyetla wa hore ha e ba
tsena tsa rona ya pele e tla ba hae mona hona company ya haebe ke ya Lesotho e listile stock exchange sa Lesotho then ho ba bobebe hore company e jwalo ha e batla ho lista mohlala monana haufinyana le rona Johannesburg Stock Exchange e be e kgona ho e liste ha bobebe because le sentse re na le ha e le hantle sentse re na le projeke eo re sentse re sebedisana le tsona taba tsa mofuta company tse listing Johannesburg kapa Namibia kapa Malawi kapa Zimbabwe gore mohlomong re hlwahlwenyene e ka tlase ya Afrika di ka lista hohle mo di batlang ho lista ka tsela re boetse wa le monyetla hore re fumane ntho e bitswang foreign investment ka hore batsetedi ba naha tseno ba tla ba tsetele di-company tsa hae mona jwale be ba re fa tjhelete ena ya matjhaba eo re hlokang hore re tsebe ho etsa kgwebo le kgwebisano le dinaha tse ding tsa rona melemo e mengata haholo ntate ya ho ba mona stock exchange ha nka ka bua ka yona ntate Mokgwane re tla qeta bosibu koko ntate wa tseba ke thabile hobane mohlomong motho ya mametseng ke mohwebi e monyenyane eo boinahano ba hae ntse le ba hore ke batla ho qala kgwebo bonyane bakeng sa bana ba ka wa bona empa jwale wena o fihla o e pharalatsa hore bana ba hao ba lokile fela ho so ho ena le tsela e ntjha e leng hore jwale o ka boela wa hodisa kgwebo ena ya hao hobane ntate qholotso e kgolo eo re e fumanang haholo bahwebi ba banyane ke ya hore tjhelete ha eyo ya ho qala kapa tjhelete ha eyo ya ho hodisa kgwebo ena ha motho a se a qadile jwale ka tsela ena e bang ka teng ke hore stock exchange se se le teng ke mokgolong hore ka kgwebo ya hao e ka fihla ya atamela mono jwale wa fumana wa tseba go fumane tjhelete ka batho ba kenang mono ba tsetela di shakile Basotho ba bona hore na motho ena moralo wa hae ke ofeng ntate ba tla dumela hore ba kene kgwebong le wena ba o fe tjhelete o hodise kgwebo mme ho tla be ntate ba kgolana hore matla a hao a makgutshwanyane o tla fumana hore mohlala e ka o fa monyetla wa hore ke reke dibese tse 5 ke etse kgwebo empa ha o ka ya kopanela le batho ba bang kapa le setjhaba hore re tsebise dishehe le o fa matla a hore o ka ya hole haholo ho feta dibeseng tse 5 mohlomong 25 e fumana le bese a mene o le kgwebo kapa le company ya dibese tse 25 mohlomong o kentse le tse ding hape tsa ka o tsamaisa thepa hohle hona fafenyane ka tlase ba bisela ka hole ka tsela eo o batlang mme ho ba bonolo hore o etse tjhelete e ngata ha o kopanetse le batho ba bang ka sebetso sona se ntshang feteng ho feta eo o ka wa etsa ha o tshwere kgwebo o re ke ya hao le moo tabeng e ntate jwale e reng mo Basotho ba neng ba itshetlehile haholo ka ho kadima ditjhelete dibankeng Lesotho mona ehlile re itshetlehile haholo ga re batla tjhelete ho etsa sekoloto monyetla o wa stock exchange ntate o reng ho bahwebi ntlheng ya kgolo le kgodiso ya dikgwebo jwale le moruo wa rona tabeng ena ya tshebediso ya ditjhelete ba bisa naha tse ding hle ntate Mphi naha tse ding di hatetse pele ya dad ke nnete ho jwalo ntate Mokgwane ka Basotho batho ba ha ke tsebe na ke tla re batho ba itellang dintho re batla ho bona di dintle ha di entswe ke batho ba bang ha di entswe ke rona ha re le dumela hore hle di sebetsi mme ke nnete ntate e hore dinaha ka ho fetisa ke hore re
salletse morao hona sa reng ya Afrika ha ka buza batona ya ho qetela ya ho ba le stock exchange dinaheng tse tse 50 le metso ya ho qetela ntate ya ho qetela le tse tse sa tswa fumana boipuso mo ntate le kgala ka le re ipusa wa tseba go le ntate go bona taba ena e bohloko bane ke batho ba ho etsa di-planning ke meralo ya bophethahatsi yana ke na tse di feding ke meralo ena rona di tsamaye di phethahatsi yana ndena ya stock exchange za Lesotho ba ntse ke bala dipampiri yana go a isala ke sebetsana le yona e na le history mme ha wa sheba ka go yona ka mona e na le monna e mongwe motswana ile ka a hla qala a fana ka boeletsi ena ke maswabi kapa ke re ke thabile hore monna yana yana ke mong ya ile a tla ka gona ka mona re nna ke tlo tla ke etsa ntho ke stock broker a ba fitla a etsa kgwebo ya stock broker ka ana ntse re sebetsa le ena lana ke ntse re sebetsa yana ya tla fana ka boeletsi ga ntho eno e re honna e ka nna yaba ha ba bona meralo yana ba bona ba fitla ba ga re etse stock exchange pele ho ba se bana re tswele pele ha o sheba stock exchange sa naheng ya Botswana se hole ho yana ntate bona re saletse morao fela re bile le meralo pele ho Botswana ka nnete ba se fiwe le ke bo yona ene yo motho lo ka ga yona ke ntse ta ka gona ntse ta ta mo yana Eswatini le yona e hole ntate bona re ba go qetela ba ho etsa dintho tsena mme naha tse ntse tse jwalo se di pele la ka a sheba moruo mana ke yana Swatini re nkgela thokwana nyama re tla ntse re hulana ka morao yona mona se ka re tetebetsa haholo hlandate e se la mamorao ka nnete ntate re falletse morao moruong batho ba se ba le pele yana thuso ke tsona dilo tse ka tsona tsa stock exchange hore dikgwebo tsa bona di fumane tjhelete di tsebe ho hodisa moruo la bobedi le re lebeletseng hore le tla re thusa ntlafallong le kgodisong ya moruo wa naha ena hantle haholo ntate yana wa tseba rona ha e monana yana re shebile dibankeng haholo hore ha re hloka tjhelete yana ntho e re lebalang gore dibanka tseno ha di na tjhelete di kadimana ka tjhelete eo e leng ya beng ba yona mme ha ba kadimana ka yona ba ntse ba shebile hore re di re kadimana ka tjhelete ena bophelo bohle ba business kapa ba kgwebo ena re tla e kadima ha e le ho e file nako e telele re tla e fa bolemo tse hlano hobane re ntse re lebeletse hodima tjhelete ena ba ka nna ba kgutla neng kapa neng ba e batla yana ha dibanka ha di tsebe hore di ka o fa tjhelete nako e telele ya ho feta lemo tse 10 kapa tse 20 kapa ena di se bitsang ya bophelo bohle ba kgwebo yana mme ka nnete le tsona di imetso empa market le diohle kapa ka kakaretso ho bitsang capital market yana e fana ka monyetla ona hore di-company di ka sebedisa monyetla ona e le tlatsetso ho buang ka di etsa ka teng hobane morao mo hore ntena e sebetseng mo dibanka di tswele pele ha e kutisane le hlokwa le dibanka ntate morao ha se ho tla kutisana le hlokwa le dibanka empa ko tla ntlafatsa mosebetsi o dibanka re ntse di etsa hobane company e kgonneng hore e listele rona hana tjena company ena ya pele e leng se re sa thabe ho bua ka ntate le leto re ne ntse re bua le bona maobane mona re ba thabetse haholo ntate o so le bobebe ho bona hore ba ka hlala ke mane ba ga a seng tjhelete rona re company e kgolo e listileng mane stock exchange ho bobebe ho dibanka hore wena se o tseba hona o mang hobane taba tsa o di ke teng ka ha o kgona hore re di bone re tlise go tseba mabone o na le lekgolo ka jeno se o na le a mabedi ya tate re ka o fa tjhelete ile go fa yona mohlala ka
bona di tla fapana le company eo bana ba sa e behang setjhabeng setjhaba se bona mme se tseba ho bona ke company se bitsang ka tsela mofuta o feng se laola jwale ka hele ya bona nana ke batla ho ke ba tjhelete mme ha ba tseba fumana jwale le tle le ntho eo re re compliment ka capital market ke batla ho lokolla ntate fela o qeta bua ka taba ya o re ke di-stock broker re utlwile ntate hore batho ba nang le thahasello ya ho reka diabo ha ba e bankenye kgolo kapa ba ye kgwebong eno e rekisang ho na le mo kena dipakeng a ko re thusanyane fela ho buisa taba eno ho kena dipakeng mohlomong le rona ebe ke hobaneng ha o sebetswa jwalo lebaka ko ba ntate ha ke re shebe fela a setjhaba sena se teng kwana masimo yana e ba he na le kgahleho bohle go reke diabo tsena yana wa bona ha re ka ya mola bankeng e kgolo mo exchange de sebedisa teng hana jwale yana re ka fihla ra kwala di-gate mona ha bona mo re tsamayang ka baka la bongata bono ba bona ba retleng ba kgatlhe go reka diabo go na le hore setjhaba se tle moo ka kotloloha se sebedise di-stock broker sena se amohela eo motho ka itsang di-order go motho a batlang go reka le a batlang go rekisa ya santsana di diabo mme o batla go di rekisa wa na hloka tjhelete ka mabaka a mangata a fapaneng go na le a e leng ka ntlhana tsa re nna ke batla diabo tseo ke tseba go kena ka kgwebong ke tle ke tseba go tsunya molemo jwale mo kena dipakeng ena bitswang stock broker yena o tla nka di-order tseno jwale a emane stock exchange a lo kopana le ba bang ba mphato wa hae ba tla entse bana le di-order tse batlang di tshwara jwale ha ba fihla mono bona se ba reka ba rekisetsana molemong kapa sebakeng sa batho ba nana ba kentse di-order tseno so ha ba qeta go rekisetsana ba patelana ba rekang o fana ka tjhelete ya rekisang o fana ka diabo ke o tshintshana matsogo ala re na ha Lesotho na ho na le nthonyana ya bulelwang mo mmarakeng kapa ho sebetswa jwang jwale ntate haeba momamedi ya mametseng ga ke tla stock broker ga ko reka ke etseng o disa jwang tshebetso ya diabo tsa hae mmarakeng hang fela ha a qeta go fumana diabo tseno e se e ba monga kgwebo diabo tseno di tswang ho yona ka hona o sa na le taolo e felletseng hodima kgwebo eno e jwalo hona e tsamaiso ya teng e tla ba ya mofuta ofeng ho qala fela ka hiro ya bookamedi wa kgwebo eno le ba e tsamaisang o utlwisisa ha re di shareholder ka ntate tse 200 ke se ke tsa mahlala fela se ke ga se ka company ya rona kaofela ha rona re tla kgetha boemedi re tla kgetha boemedi bo re bo bitsang yona board of directors so bona tsamayang le hore tsamaisetsa company ena le bona hore ya ratlhele ya pele mme le isire ke utlwa hantle taba bosha re sa kgotsofalang ke bana ba yo re fileng ra ba kgetha go batla ra itse re na le monyetla wa hore re tla dula fatshe re di shareholder ntho e bitswang annual general meeting kapa e ka ba meeting wa pele ho mongwe wa pele wa annual general meeting re fihlang re dula re ho na le ntho e sa tsamayeng hantle mme re nahana hore ke taba o kamile ha re etseng e be ra dumellana le di-shareholder a sa re tjhentjha re tlosa bana re beha bana ka tsela eno le na le taolo hodima kgwebo ya mofuta o jwalo hore e tsamaise jwang mo le sa thabang le na le taolo hore le etse diphetoho ka mokgwa bona le beng ba kgwebo le bonang ka teng ha company ntse e sebetsa hantle re tla bona ka ho ntlafala wa price kapa wa ditheko tsa diabo tse jwalo gona mona stock exchange
o di a fetofetoa ditheko tse di a fetofetoa ntate ka mehla. Bontate ka Manta le itse ke 16 o tswa hosane motho a mametse le disente tse 23. eya ntate ke ha ntse di rekiswa kwana pele di tlo tla di-lista. eya ntate Empa hanghang ka morao di-liste ka thekisetsano ya pele re boneng mono stock exchange re bone seabo se le seng sa kgwebo eno se rekisa ka 16 maloti. eya ntate e ko o bolela hore e hlile se dintlha tse tsa di dibana. Jwale ha o kgonne ka bo fumana monyetla wa ho di reka ka 16 maloti, kgwebo ena ha ntse e sebetsa hantle e hola e sebetsa hantle hore e hantle. Diabo tse jwalo di ka hola thekong ya tsona, ga di bona di tsamaya mohlomong e ka ba le botlalo le kgolong kwana e ntse e hola fela kapa hona ho feta. he utlwa monna E le hobane jwale ka nako nngwe tle le hobane batho ba re bona company ena re e bone e sebetsa ka tsela e nepahetseng, re bone ya laolwa, re bone taba tsa yona di hantle di tsela tsena. Jwale ba e batla haholo ho feta. Jwale ha batla ba le bangata Ha batla ba le bangata theko ya nyoloha jwalo ge bontate go se tshwanela go reke motho a nang le potomane hantle haholo. Jwale wena o ileng a reka ka 16 maloti ka nako e neng di bula. eya ntate wa utlwa gona ha se rekisa ka 100 maloti o ka etsa tšhelete e kae ha o batla go rekisa. motho a reng ya ko nthekisetso se ga tamela mošhane se ko o bontshe na ko o fetse pedinyana o fumane tšhelete e le ngata yeo le yona o ka reng gona le go rekisa. eya Ke batle diabo tse ding tsa kgwebo tse ding tse ngodisitseng le maservices mo di-smagel. eya ntate Mme ya ba o ntso hodisa leruo la hao ka tsela e fumana o so kentse tjhelete di-company tse ngata tse fapaneng, mme leruo la hao se le hodile. So fumana bahashana bane ba dividend ho tswa company se di ngata kore tšhelete ena ya go sebeletsa ka kgwebo tse ding o ntse iketsetsa tsa gago ka nqeng lekeno le na ntate ga le sa kena ka motšha o le mongwe go mosotho ya reng se ka tla banto tsena ke tsa barui, ke tsa batho ba diofisi, ke tsa batho ba jwang o reng go yena ntate ya mametseng puisano ye ya ka le wena bosiung bo ka nnete mmaraka ona kwa mosotho e mong le mong ka batla mosotho e mong le mong a le karolo ya e bapalang mmarakeng o kenyeletsa le bona bane ba baitshukudi badisana ba diphoofolo mane thabeng. eya nda Re batla ha qeta ho rekisa boya jwala reke diabo tsena tsa dikgwebo tsena tse ngodisitseng mo eya nda leruo la hae se ka ba lena la diphoofolo fela tseo e ka reng ka nako nngwe ya ha lefa le kgethea ya ba di kopana le mathata a yo sala a sena letho. Empa ha na le leno la diphoofolo a na le lena la diabo ka ntle wa bona o sa sale ya mahe a hae ka paneng e le nngwe eya ntate gore ha e lena la diphoofolo di ka ba le bothata ka ntle o ka na le mokgwa wa ka phela ka ho hong ka ntle na ehlile ntate ke batla mosotho mo le mong a be le karolo including le baitshukudi ba rona bana ba ditsing mono mapatlelong a maseo ba rekisa ba kgona hore ba reke diabo ntate. Tate Mphitse kopa o phethele ka mantswe ya hao hle ntate tla salana le bamamedi mona ba mametse ba bang ke ba ntseng ba ithuta wa re ka ba ke bosiu tla makala o kopana le motho o sana re ntate ne ko mametse maobane bosiu ke kopa mantswe ya hao ntate a phethelang ka katleho ena e kana yo re fihletseng re le naha eo Maseru stock market e fihletseng hore na ha o phethela hore ntate ho Basotho ba mametseng bosiung bona ntate ka nnete jalo Basotho ha ke re tsoheng
se tlohelleng e sa le go supana ka menwana se ke re tsogeng ke iketsetse gona ke sa iketsetseng ga gona ya ka re etsetsang monyetla kono banka e kgolo e wetsetse lona Basotho ka re qadile ntate ka ntho eno ya ho lista R&B mme seo motho se bitsang lejwa la motheo mme ke boipiletso ba ka gore di-company tse dingwe di ke di itlete re tlhakele se ile nna ka di tlhakela ntate re lo di bontsha melemo ya sona stock exchange sena mme ke tseba hantle go ntse go na le tse dingwe tse dingwe ga re batle go ba batsebe gobane ga re bone gona ntho e she ya sebetsa kapa ga e sebetse na ha re iketsetseng Basotho re sebetse re ntshetse naga ena ya rona pele ke gona ba ka e ntshetsang pele ga go ba bangwe ha re nke monyetla ko sebedise le godise dikgwebo re ntlafatse batho ba Basotho ntate ke a leboga ka re dihlenda dempi le ka moso go le boele le botsamaisi bohle ba banka e kgolo mmoho le ba securities market ntate ge le buile haholo ka nnete ga itebela ntate re tla le lebohela le go dikgomo mamedi e motlamo Africa FM ke ntate Moteba Mphino ke mookamedi wa setsi sane sa thekiso ya diabo o mo utlwile nka rata utlwa fela hore na ebe o mo utlwile jwang lenaneong la tshetsetha o ile wa utlwa bane ba R&B Method o ile a kena mona batho ba ntse ba fihla mona ba batla go reka diabo ka bongata bona bo ha esale empa e kgolo gore fela na ebe o utlwa wa ntaba tsena e ka ba mohwebi tabeng ena ya rona e kgolo ya hore tlhokahalo ya tjhelete ke yona qholotso e kgolo taba ena tlhokahalo ya tjhelete ke yona qholotso e kgolo ho dikgwebo tse ngata tse ratang hore batho ba nang le mehopolo le boinahano ba hore ba ka qala dikgwebo ba lla ka tlhokahalo ya tjhelete jwale menyetla e ntseng e hlaha ke ena mona ya tjhelete ya hore na o ka hodisa tjhelete ya hao jwang haeba o sontso le mohwebi ya mahareng o tseba bohloko banka e batla tjhelete e batla ka phaello ha o sa tseba na o tswa ka lefe lekgang jwale menyetla e ba ena ya ho ngodiswa ha diabo mona o tla tseba hore mo Afrika mona e sale e binwa pina ena hore ho hlokahala hore ho be le stock market ho hlokahala hore ho be le banka ya ntlafatso ho hlokahala National Planning Board ke dintho tse bueng dilemong tse 10 tse fetileng tse neng di bua ka thata lenaneng lane la pusong ya setjhaba ka setjhaba ke ditaba tse neng di bua ka thata lenaneng lane la pusong ya setjhaba ka setjhaba hore na e tlebe Lesotho le tle le atlehe go ka hlokahala eng le eng le eng le eng le eng ka mora dilemo tse 5 banna ke ena modimo re phuntsha ntlo lesoba mohlomong e kgolo ka borna e be taba tse utlwe ka wa di utlwisisa ya gola ke yone engwe e kgolo gona o utlwe ka wa di utlwisisa ditaba tse ka botla no hloke tlhaloso e nngwe e tibitibileng hobane ke engwe diqhotso tse teng tseno tsa thuto le bohlokwa ba yona hore Basotho ba utlwisise hore na ntho tsena ha e le hantle ho ntse ho thweng yona jwale o utlwa le bosiu banna o ntso ntho tsena tsa barutehi tsena khona ha ke di utlwe hantle na ntho tsena di tsamaya ke taba hore ka dikete tse 2 o ka itlama malama sesane mafelong a selemo sena ha tjhelete ya stokofela e tswa
ha tjhelete ya stokofela e tswa selemong sena o ka itlama malama se sane ya ba ga go nke ke lahlele ke reketse lekgolo diabo ke reketse lekgolo tse qalang fela nke kutlwa hore na ebe ka mora lemo tse pedi tse tharo ke tla fumana molemo o feng ke tla le ba Moafrika re le ba Holisa-Moruo re re la baeso na utlwe ka hona le thuto e bang ya hlokahala ho rokokise taba e hantle pele o ka nka qeto hobane jwale naepene le yona mamedi ha se ntho eo a roarwanang le yona fela naepene le yona se ntho eo a roarwanang le yona fela o lokela hore o ile wa buisa ntho tsena hantle hore na e tsamaya jwang o lokela ho ile wa buisa hantle hore na e tsamaya jwang ka tjhelete eno ya hao ya malaene eno ka tjhelete eno ya hao ya malaene e bele malaene a anela dipula di le teng tjena batho bano ba lla ka mongobo bele o lokela ho iphumana o penta hape o lokela ho iphumana o etsa hona o etsa hwane o etsa hona o etsa hwane jwale menyetla ke ena mona tlo tsetela ka hara Moafrika ka mona e gantse re ba ha o ntso utlwa papatso mona e bapala o utlwa tsebiso e bapala mona o botse ba gore ya jwale le nna ke tlatla ke fumana le ha e se le disentjana mono ya le ba disentjana mono go sena mohlangollang ka hore o ntso hira motho mona tlo tla kenya le mati le letjha la malaene jwale o se ho ba le bahiri ba batjha go re beha ka tsela o tla ikwisisa mamedi gona e itsamaela jwang taba eno jwale ke eno hape ntate Mpho bua ka ena banna ya ho kadima ditjhelete mane dibankeng la batho ba eso dinaha tse ding ha di sa sebetsa jwalo mekgwa ena o fumana tjhelete pharaletse ena hona le banna jwale re lebetseng hore a ka tsa bua ka yona e leng ena ya dipentjhene dipentjhene tsa basebetsi bahlanka ba mmuso ba dikgwebo tsena tse re reng elwe ka hare ho dikgwebo tsena tse tla beng di le teng mono Maseru Securities Market taba ena e reng o na le bonnete ba hore haeba o sebetsa moo o nang le penshene mesebetsi ena ya batho ha e tshwane batho ba ntshang tjhelete ya penshene kgwedi le kgwedi ntate ha ba bangata ba thiba letsatsi mamedi mme e tla tabeng yona eno ya hore jwale o tla bona le bonnete ba hore ho na le milione kapa tse 2 kapa tse 3 tse tla kena ka go tjhelete ya hao e le tsa botsetedi kgotso na le posa itlhophe ndadi itlhophe o nepaetse ya ndadi ya ndadi nna le phoso ke mametse ndadi yana
jwalo mane rate Eyana e le go etsa gore ntlwana ntate wa Eyana ha e bonagala a e sebetsa ka mokgwa o e etsa karolo e ngata ya tšhelete e sa lahlele mo gore China le baleki ba tšhelete go bonagala motho enwa kae a sena tšhelete ba kgona go fana ka di-statistics kapo ka dipalopalo ka dipalo tse bonang gore nkabe bofala ka gore ha bona le melao yo bonagalang e le matsong a batho bana ba disitseng tsona dikgwebo ba bileng ba lebeletse melao e kileng e le kanang gore itse ke bona setho se yang mono kgwebo ya sona le kana gore e tsekiwe ke boemo bana ba trade jwale trade yona e etse bonnete ba gore ha ke sa patale mono e be bofaletsa bona melao ke fumana kotlo pele go bona gore e be ba tla ba ditane le nna ka thata bona go gore ba ka karolo ya bona e tlang ka go bona fela phoso e ngata e lebeletseng badisana ba bona ke batho bana ba trade gore ba bone gore ke ntse ke nka kabo mono e le gore nna le phosa e le go ka re mohlomong Lesotho ga le boele le toloke botsetedi ka gore motsetedi tla ba motho yeo kgwebo ya hae ntle le gore fela e tla be ngodisitse ka melao e tla boela e ya stock exchange mane hantla go le bile e le kana go sebetsa jwalo ntate Lengao go be go faletsa batho ba la be leng ba itsa le kgetho gore ditaba tsa bona di be go falle gore ditaba tseo tse ntate a buang ka tsona eyana di be go falle batho bano gore nna ke le lephosa go tsebagale gore ka go ya ka tšhelete go diseng bono a fela e bonagala e bona ba e tsenelelang go e teng ke mokgwa o bobebe wa gore ga bana go batlana le nna ba ntse ba ga tšhelete ya ka ga e no ba taba e kgolo ntate wa eyana ke ya gore batho bo go bonagalang dikgwebo tsa bona ba le teng ka mona ba tsa ba tsaya tšhelete le bukane mo ga mmogo le go o tšhoše nna ke wetsa ntho e ke etsang ga ke itong batho ba tloang mona ntate ba isa ba o tšhelete e tshela mmogo kage ba o tšhelete e tshela mmogo kage mme ka mabaka a silo ee ya hlenda e taba ya gobane fela batho ba neng ba Afrika dire kwa ke batho bane bona ba tshwere di-license tsa dibanka jale dibanka di fana ka melao mona tlase e yona ntho ke rentate ba ele tlhoko e fana ka bobebe tlase mona go dikhamphani tse go bonagalang di ka kgona gore di bokella tšhelete bona ba ntse ba sheba ka mokoting fela gona mokotankong ileng batho bo go bonagalang karolo tseno tsa ditšhelete tsa bona di tla ka karolo ye bobebe go bona gona le gore ba tsomane le gone ge le batho batho bana bo go bonagalang e le batho ba fuang ke tlabe go fe karolo e sebetsang ke mogolwane ntate ee yana ke tlabe go fe karolo e go bonagalang e šile e sebetsa ebileng le wena o e bonang kapo o e utlwisa ke le ka practice kapo ka practice e le karolo eo ee yana bona ba nkile license yane yo kgolo e ba sebetsanang le batho ba ne be leng central bank ee yana jwale karolo eno gore e tle e bonagale gore e sebetsa go latela go ditlhoko tse bona ba di tlhokang ke gore karolo ya bona e sebetsana le dikgwebo tsena tse tlase bona ba lelekisane le karolo yane dikgwebo tsane tse kgolo se bonagalang e le collective for go kapo pokeletso e ya ntate ba jwale taba tsa go fela ga re se ka go tlala
a go tla gutla na le boss a go tla gutla ka go na la mphato wa hao pela hao moda tla gutla ja go futhumetse bongaka ha re utlwa ka bona kgotso ntate hela wa mogotlo motho tate eya ntate eya ntate eya ntate ai we bitsa monate o wena financial intermediaries o re ke marangrang kapa sedikadikwe sa tshebediso ya ditjhelete eya ntate go bjalo hle ntate go bjalo ntate ehlile ntate eya ntate o re o hlokometseng ntate eya ntate ya ka motseng eya ntate bona batho ba dibanka gore go tlo ba 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 ntse na banga go ba le sutu nda do ba fumana hore batho ba na ba 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 le ntse na ba bona ba taolo ba ne be e ya go go la ka go bani ana hore tsena o ba fumana o masanga ba ntse ba ke banke ntate yo mo ya le sutu ba ne di ke ba o so re masanga ba nga a ka utswa tšhelete ntse ke ge ke e bolokile moo eya ntate jale ntate ke ne ke batho ba sotho ba ngata taba ena ya gore ka diabo go ya mohlomong di-company gobane ntate ka tang go tloga mo a bua e tlile o bua nnete tšhelete e ngata ntate ya lesotho eya ntate ya tsamaya ya aforika borwa mane ka thoko go molao ena ntate ka tang go tloga a le kwalela aforika borwa wa edikile ka go kapa wa e phatalata kapa ha botsa ga ke na leto malodi a dikete tse masome a mabedi ka mona ka mokotleng ya kwalela bankeng ya ka e itseng mane aforika borwa fela o ka fumana dimilione tse kwaletseng aforika borwa mo se setseng bogogong ka meko o tsale ka dipiteng ya dikolong dithabela machaena bomang ntho e o tlhoka ditloleng ke motlatsa yona ntate ke yona ena gore ke tse go thusa gore re laola ntho o phentse botsetedi investment eya ntate a sekgowa o sa ke go motsetedi o tswa kae ke tswa China o tlo tsetela kae ntate China o tswa China kwa a ke tlo tsetela di-mining okay e nngwe ya dipehelo he somphei ka gona motsetedi ke a gore kgobe ya lwale o isa mane mo dikgwebo di sa pateng mo e leng security market mo mosotho e mong le e mong a tsa bona gona kgobe ya gona e sebetsa jwang gobane jale a ba sa etse jale motlhompeng ke mane di bonta di kapa go tlhapa tšhelete eya ntate ke e baba ga bobebe ga de ntho taba ena ya security market e ne ka go thusa golo go taba ena tšhelete ya lesotho
ye go go ye tswa le Lesotho ke tšhelete e tswela ka ntle o naga ye nngwe se ba fela se naga ka tsela mo bone ka wena bana wena ha o ne go tselang ka a go ka utlwisa mpombe e hore ha o ya masimong le ka dia ka le mo se tana ka boela masimong na ka bona ka enda o le le go ka ile go wena o fuma aka o nne go ka ile go ke se ke di ke na se mo le di ke le go ka ile go ke mo le ka le go ka ile go na o ba go ka driver ha ke tle re tle mona ntate ka nako e telele mmuso wa Lesotho ka LNDC o tla ba le diabo ka hare ho dikgwebo ka ba ke tsa di-mine e ka ba ke tse rekisang dijo e ka ba ke tsa eng taba ya phetolo ya melao hore jwale bontate dikgwebo tsohle tseo LNDC nang le diabo mona e le yona mohlokomedi wa matsete ya mmuso ha di emane stock exchange ke ntho bobebe ha kae ka tse sentse di le teng jwale re se re le tabeng e ya le ka pele o tsana ke molao e le mo le tsana la go le mesebetsi e hore ena dikgwebo tsohle tseo mmuso o nang le diabo tsona tsohle se ke na re di fa finance ke di ka LNDC wana go na le Lesotho bona kana le kala la looking ke public enterprises ministry le ka Afrika Borwa ena ile le kala la dikgwebo tsa mmuso Afrika Borwa yona e se na le kala le ministry ka ba le kala la mmuso leo le reng lena ke le kala leo le di sitse nka ba le a losang go se mo mmuso wa Afrika Borwa ona le di aboteng mme ka le na ka di sa di aboteng go bo fitlhe o di bokelle mo mmuso o bona ka mo go bona la go mmuso wa Afrika Borwa ha ona dithaello ka go go be ba lo ha di dithaello go ya mmuso wa Afrika Borwa le ka le no ka le tsona la lona le mongodi e mogolo le ditsebi tsa lekala di ele ka mmuso go ba re bona e ka ha o go sale o ke be re ntse re bolokile tšhelete ya rone mo sala o so mpontshare ya dire se go tsela ntse ke ka pa yana o ka ha o go sale go re ntse re bolokile tšhelete ya rone se go mo ndi ya go tsena so ne a re go mphombe go ba re le kala la di go tla di siteng di go tsena ka mmuso go ba ge tšhelete e ka lo ka dipuku tse masome a mararo ka go ya se go mo re ntse re re ka di abo company ye nngwe ke ye no bona ba di sitse hore na di company na di ntse di sebetsa jwang di mmarakeng di sebetsa lo a tlea ka tsela a mofuta o ke eng gore le na ka ba monga tšhelete se le mmuso na o tla boelwa ka mme makala le gore tšhelete le ke di ka mo go ntse re ba di tsang di-economy mme ba ka etsa mmuso ga ntlha ka mona tshela ka mona o le ka be mphianang ba bolela ntlha ka mona tshela ka mona ntle le bitsa you diversify your portfolio you do not put your basket banna nda di mapesela ke go no 7664 tlwello fellwa ke moya 7664 tlwello fellwa ke moya kgotso boga ska komela ba mamedi ba ka o ke rata bentsao ya dade ke nna le phosa yo yana yana mmuso o tla ba kana le bona ke batho ba hlalefi ba kwaleileng gore ba dumelle batho ba hlagang ka thoko tsa bogatana yena ke bo motho ba le ile ka tšhelete fa ba le go di ba hlanka ba mmuso wa ditemotho ya ha ona na e ka dumella motho a sebetsang go yona le haeba e sena sireletso e be re motho wa nke tšhelete ya yona e tsena go hai ka se ta hala mona ba matšhaela ba nna ke le phosa ka go ba tshwara ka profile le nngwe o kwenda a go e hlalosa gore na e ka ba ya mofuta o feng gona hore ka molao o teng fela mona ha ka ra go etsa seme tšhelete ha
etse yo se batho bane le go bona ba sebetsana le batho bane le central bank yena ke ke batho bane ba etsa dipalo tsa hore China a tshitse dibokate tse kana mona ga lebeletse tšhelete kana mona ka letsatsi ya ntate poso e kgolo ke mogona ya ga di bua le wena go bolela gona le kile la ba le karolo ya moruo le o balang ka dipalo nene a go tlwelleng diphoka mona batho ba teng mona ntate tšhelete e mona e ngata South Africa ha ya lekana hore ha e sebetsana le ka mona e be re lebelletse go karolo e ngata go tšhelete ya yona e transfera ka di-transportation tsa yona tse tswang dibankeng tsa yona ke poso e kgolo e tshabeyang le kana hore mona di-account tsa batho bano di ngolwe ke central bank mona ka dipalo tse reportelang central bank yona e le montsi wa tšhelete ya license e kgolo ya nahae empa ke re yena ke modisa wa ditsi tseo e leng dibanka jwale e ke a qopetsa holo hobane nnete ke hore ntate le phosa yana jwale ne ke re le teng se ka fumana jwale hore re se re tlisa molaodi o fumana go le molaodi re se bile re mo etsa sebapadi athe re ka re securities market ha ikemele mona ya ntate ya ntate teng ha ile jwalo boemo bona ba o fela go tla mona fatshe securities market ya ntate ke bona batho ba bang ba sentseng ka batho ba botseng ke ba ngodi ba ditoropo le ba bush ba diteng ntate ke fatshe ha ba etse dipalo ba hirile batho ba ntse ba lo ethakatela mono ba ya hodimo le tlase ba ntate ho lo ethaka ke ntate ho lo ethaka ke ho sa fane ka mo banna we ntate le phosa o etsa wang jwale mamedi nako ena gona e se fokola re ya ka moruti jwale ha e bona le a le mongwe o qetela re qetedise empa taba eo baeti ba rona babamedi ba babedi ntate le phosa le mapesela jwale re kenyeletsa le ntate mphi ka nqena e boela e se tla tabeng ene e kgolo ya botoloki bo botjha ba botsetedi ha e le mona jwale stock market sena sa rona se hlile se sebetsa empa e kgolo yone nka rata hore e be ba hwebi haholo ba banyenyane ba utlwile haholo ho tsona le mapesela ke yona ena ya bohlahlobi ba dibuka wa tseba hore naneng lena mamedi re sebetsa haholo le bana ba Lesotho Institute of Accountants wa tseba re sebetsa le bona haholo e le setsi se laolang bona bahlahlobi ba dibuka tsa ditjhelete ke dintlha tse ding hore bjele re batla go le tsona re di shebe tseno hore re utlwisise bekeng ya ho feta mona e ne le ntho thweng ke beke ya bahwebi entrepreneurs week ke dintlha tse leng gore batla na le sethabi ya hlanada ntate mogolo nna tseba ke di bona ena ya thupelo ya dikgwebo tsena tsa rona tse nyenyane tlase mona metseng ya ntate e kene di ka etsetsa thupelo gore le basotho ba kgona ho tseba gona ebe ba ka isematlela jwang gore ba nke dishere tsena tse molemo tsena taba ena diabo e hloka thupelo ba motho ka nako nngwe go nyayo monnyana jwale ha na o isematlelo gore ha nna ditsebo tsa bona gore gore ha e gore a ka isematlela ka methatife ka nnete e hloka thupelo haholo ifie kgobo Lesotho mona ke nthenyana gore ka gola tsela e hloka thupelo ntate ka
Ade se thabi o letsa o le ho kae? Moholo wa ka ke lebohile haholo hle ntate, ke lebohile haholo taba eno ba mametse. O se ka nna utlwa batho ntse ba re ke bosiu mona ba mametse ntate. Mme re a tshepa hle hore ba tlang ka dikgato ntate, ba tlang ka dikgato. E tswale mesebetsi ha eyo ntate, jwale ha batho ba se ba qadile moo ba qadileng hona teng, ha o molemo hore o hlo ba hlahlelle le hore ba tsebe ho hola ho feta moo. Oh yes, yes. Hela ke lebohile ngwana wa ka mamedi e motlo ba Africa FM hle. No la gona se le khutshwanyane ba he bana moholwana wa ka Tumelo Ramaputle o re ba ha motloela mane stopong sa Fadimehang ba hloka spannere sa locknut batho ba batla feta ka mono ha le ka bona batho ba emeng mono ha motlohelwa stopong sa Fadimehang o tsebe hore moholwana wa ka o teng mono Tumelo Ramaputle wa mo tseba he ke yena ya ntsa tsamaisana na o lena ha ke ntse ke le siyo mona ke yena ya o hasetsang papadi ya bolo ya maoto ha monate ha o feta mono he o ke o ba thuse ka spannere seno sa locknut mamedi nana o lena o jwetse be bang ba ne ba robetse hore ba tla le fumana le boteng la mo Africa radio television la YouTube ba tla fihla mono ba tla le fumana maikutlo ohle a kene mona ba mamedi mmoho le ditaba tsohle tse bueng ke ntate Mphi ba tla di fumana mono go tswa ho nna ke le mogolwane Ramainwane ke re hle ha re kopane hape ka mora ditaba tsa metsotso e 30 ka mora hore ne le 10 le motso o le